Karina salt. Bimeze bite? Mvira mu ifoto. Bimeze bite? Mutanga akanya Shakira yego munareba hano na Divine munareba hano na Divine murebe hano. Yes, mugurira inyama. ngira ngo ni ubukwe buri kugenda bugaragara ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, kandi ni ubukwe nabonye bukomeje kugenda ari bwiza cyane. Abantu benshi bagiye batangarirwa uburyo abasitari benshi bagiye batandukanye bagiye babwitabira, ba Shakira Keyi, ba Divine umugore wa Yamana, ngira ngo mwagiye mumubona ku mbuga nkoranyambaga, witwa Peri wagiye umubona, witwa Jojo Ravi, nimba Ravi muramuzi, ni umukinnyi ukomeye cyane, Nyambo Jessica, Aisha Inyindi, ngira ngo muri kugenda bose mubareba kuri screen zanyu. Ngira ngo rero nk'uko byagiye bitangazwa mu bitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Isimbi TV nabonye itangaza yuko ubukwe bwa Aga Promota n'uwitwa Miki bwatwaye $32 z'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi cyane yo ku rwego rwo hejuru. Rero nabonye ubukwe bugiye abantu benshi bagenda bavuga ko ubu bukwe ngo buraryoshye, ubu bukwe bwitabiriwe n'abasitari benshi, nabwo nabonye n'abari kubugiranya n'ubwa Kiramani na Shimusa ubwo yari yakoze. Ngira ngo ahubwo abantu benshi bakugenda bibaza ngo kubera iki Kiramani tutari kumubona mu mashusho, ko iki Kiramani bimeze bite, kuko murabizi twagiye tubona abasitari bagiye batandukanye, abitwa ba General Benda, abitwa ba Soroba, ariko abandi ntibari kuboneka. Byatewe n'iki kugira ngo nibakomeze kugenda bagaragara ku mbuga nkoranyambaga? Ngira ngo hari n'uwitwa Irene Murindahabi nagiye mubona, uwitwa Murungi Sabe, abitwa ba Babu bo kuri The Choice, ba Musoni Fred, ngira ngo n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye nagiye mbona bitabiriye ubu bukwe bwa Aga Promota n'uwitwa Miki. Rero ukuntu bimeze kuwitwa Kiramani Daddy, ngira ngo abantu batakumbitigeze banabona muri buno bukwe. Kiramani yohereje madamu we yaje arahagera nyine asobanura ba Miki, amara iminota mike ahita agenda. Niyo mpamvu rero abitangazamakuru byinshi bitigeze bimufata cyangwa se bitigeze bifata amashusho agiye atandukanye kugira ngo uwitwa Kiramani aze kugenda agaragara muri amashusho. Rero uwitwa Kiramani icyo kibazo cyabaye ntabwo yigeze asuzugura Miki ku buryo ataza mu bukwe bwe, ahubwo nicyo kibazo cyagiye kiba, abantu bataza kuza kubifata nabi ngo uwitwa ngo Kiramani ngo yasuzuguye ngo Miki ngo yanze kuza mu bukwe bwe. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo amashusho yagiye atungurana nuko uwitwa Aga Promota n'uwitwa Miki bambitse ingofero uwitwa Irene Murindahabi, nka nyine urumva ni nkuba ingofero kumushimira. Abantu benshi batangiye kwibaza ngo Irene Murindahabi ni iki yashyize muri aba bana b'u Rwanda. Bamwe bavuga ko Irene Murindahabi ari umugome, abandi bakavuga ko Irene Murindahabi ari umwana mwiza. Irene Murindahabi witwa Vestina yamwambitse ingofero, bamwe batera amagambo ati yambitse ingofero Irene nkande, Kisata mwambitse ingofero, kandi icyo gihe witwa Vestina yari yambitse ingofero nde papa w'umubyara, arangije anambika ingofero Irene Murindahabi nk'umuntu wababereye umubyeyi, akabafasha akabakura mu ntara y'Amajyaruguru akabamenyekanisha. Uwitwa Neo Bosco yambitse ingofero uwitwa Irene Murindahabi. Itangazamakuru n'ibyigeze bivugwa cyane, ariko byavuzwe gake. None uwitwa Miki na Aga Promota nabo bambitse ingofero Irene Murindahabi. Bamwe bari basa ngo ibi bintu byatewe n'iki, byagenze gute? Mbere na mbere umuntu wahaye ikiganiro Irene Miki bamwita Irene Murindahabi. Mbere na mbere umva iyi ni platform ikomeye cyane uwitwa Miki yaragiye kuvugiraho bwa mbere ataranamenyekana cyane. Uwitwa Irene yaramufashije aramupushinga ku rwego rwo hejuru. Abantu baramukunda, abantu baramwishimira, abantu bakunda ibyo Miki akora, atangira no kumenyekana kwa Regis mu mavloge n'ibiki. Kuko urumva uwitwa Irene yari icyo yashyize ku itafari rya Miki, niyo mpamvu nawe bamuhaye igihembo cyo kumuha ingofero nk'umuntu wababereye umubyeyi, nk'umuntu batigeze babana nabi. Abantu muze kubyumva neza.
kubera ko nabonye abantu benshi batangiye kubigaruka bavuga ngo Irene bamwambitse ingofero ngo byagenze gute, ku buryo ngira ngo mama wa Miki nigeze nawe agaragara, ngira ngo murabizi ikibazo afite, arafunze, ntabwo yabashije kugera mu bukwe bw'umwana we, ariko ngira ngo n'ubundi azagenda bibona uko byagiye bigenda, byanga byakunda niba mufungura azaza asanga umwana we ameze neza ndetse n'umugabo we. Akandi gashya kagiye kagaragara muri ubu bukwe bwa Miki ni uko hari abantu babujijwe kwinjira mu bukwe. Icyatumye abo bantu babuzwa kwinjira mu bukwe, bavugaga ko niba utaratumiwe utagomba kwinjira mu bukwe. Ngira ngo n'abantu bari kugenda bafata amashusho bashobora kuza guterwa strike n'uwitwa Asifiwe, kuko email ye niyo ikunda gutera abantu ama strike, ariko biba byakoreshejwe nande n'uwitwa Agaporomota, kuko uwitwa Miki we ibintu byo gutera ama strike ntabyo azi. Agashya kagiye kongera kugaruka muri buno bukwe nuko hajemo umugore wa Yamano. Yamano we mu gihe yanze kuza mu bukwe bwa Miki na Aga, ngira ngo murabizi ko uwitwa Yamano ni inshuti n'uwitwa Miki na Agaporomota. None madamu ya Yamano akaba inshuti yabo, we yaje mu bukwe bwabo yabwitabiriye, ariko uwitwa Yamano we nigeze agira ute, nigeze akandagira. Ngira ngo n'abantu benshi bamenye babigaruka kubera iki madamu yizanye Yamano batazanye. Gusa Yamano we n'ugucunga umutekano we no kwirinda amakamera, kuko uwitwa Yamano murabizi dega zabaye, ntabwo ashaka gukomeza kujya mu itangazamakuru bimugarukaho n'ibiki. Warashaka kwigumira mu buzima bwe bwiza bwo kutamutesha umutwe, bwo kutamubwira nabi. None bakavuga kubera iki witwa Queen n'uwitwa Regis kuki baratumiwe nibigeze bakandagira mu bukwe bwa Regis bwa Miki na Agaporomota, kandi baratumiwe, ndetse n'uwitwa Jeskizo wa Mipango. Jeskizo wa Mipango yatumiwe n'uwitwa Agaporomota. Murabizi uko uwitwa Miki ntabwo yigeze yumvikana n'uwitwa Jeskizo wa Mipango ariwe Kasuku, ariko uwitwa Agaporomota we yari yatumiye nde? Kasuku. Abo ni abantu bagiye banga kwitabira buno bukwe, nk'uko biri kugenda bigaragara mu mashusho. Nta n'umwe nigeze mbona, amashusho nagerageje gufata nabonye nta n'umwe rwose wigeze ugera muri buno bukwe, nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo hari undi muvoro gukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda benshi bemera witwa Dumba. Ngira ngo abantu benshi bari bazi ko uwitwa Dumba ari bwitabire ubukwe bwa Miki na Agaporomota kuko ni inshuti. Ngira ngo nanakomeje no kubona uwitwa Dumba yibere ku live, nibaza impamvu atigeze yitabira ubukwe bwa Miki, kandi nawe yarahawe ibaruwa imutumira mu bukwe. Ngira ngo ni invitation nyine imutumira mu bukwe, ariko nawe ntabwo yigeze yitabira buno bukwe bwa Miki. Buno bukwe bwa Miki abantu benshi baratumiwe, bamwe ni Miki nabemere, abandi agakabemera. Nyine ukibaza ngo ibintu byatewe n'iki, ubukwe bwa burimo akavuyo, byagenze gute? Ariko uwitwa Agaporomota na Miki bo ikintu bakoze nuko bagiye batumira abantu benshi, ariko bagira n'abandi bagenda bamenushuninga nibazitabira ubukwe. Ngira ngo arwegese kugarukaho ngo ukoranga inkuru zo muri Kongo, abantu benshi bagenda banagarukaho kari witwa Mutesi Scovia ibiki n'ibiki, kandi Mutesi Scovia nta nubwo aziranye na Miki cyane ku buryo yaza mu bukwe bwe cyangwa se ngaze mu birori bye. Witwa Mutesi Scovia abayibereye mu nkuru ziwe zo muri Kongo amashakisha makuru. Ngira ngo murabizi naho bahuriye, ariko abantu benshi baragiye barabikururiza cyane bashaka kubateranya, kandi nta kibazo bafitanye. Ngira ngo rero nk'uko mwagiye namwe mubyibonera n'ubukwe bwishimiwe cyane. Abakinyi ba filimi witwa Bamenya, abana bo muri Sheri Silva nabonye batumiwe, wa mwana uzi kuvuga umuvugo cyane yagiye nabonye yatumiwe. Ngira ngo ni ibintu byagiye bishimisha ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye bitabira, abo kuri The Choice baje, Isimbi TV baje, Irene Murinde habi baje. Urumva ko nyine ni ibintu byiza cyane byagiye bishimisha abantu benshi. Witwa Jojo Ravi nawe mwagiye mumubona, witwa Nana muramuzi nawe wakoze wagiye mu murenge ejo bundi. Ngira ngo witwa Aisha mwagiye mumubona. Ni ibintu byiza cyane rero byagiye binezeza abantu benshi, ku buryo abitwa Rufosina bose, abitwa
abangaba no mugore ukina muri mu nzira y'umusaraba muramusi cyane nawe yagiye hagaragara urumva ko nyine ni abantu benshi cyane bagiye baza gushyigikira uwitwa Mikina agapromota. Ngewe rero iyi ni Kigali City TV, reka mbabwire ngo utarakanda subscribe tugaye ikaze ngo kande subscribe uzajye kurikira ibiganiro turagezaho umunsi ku munsi. Nyina bakunda cyane, ciao ciao, hasta la